S obzirom da je 101. lovačka avijacijska eskadrila naoružana višenamenskim borbenim avionom, zadaci koje mi izvršamo u toku redovne letačke obuke su u skladu sa njegovom namenom. Tako da širok je spektar zadataka koji mi izvršavamo u nameni vazduh-vazduh, između ostalog naravno procrtanje ciljeva u vazduhu, vazdušna borba na velikim i malim daljinama i drugi, da kažem, elementi borbene obuke koje obuhvata ovaj segment primjene aviona. Pored borbene obuke mi radimo i, da kažem, redovnu letačku obuku gde se uvežbava i pilotaž na ovom avionu, grupno letenje, navigacijsko letenje i, da kažem, ostali elementi letačkih zadataka koji se mogu izvršavati na ovom avionu, a to obuhvata i dnevno i noćno letenje u svim meteo uslovima. S obzirom da je u toku konkurs za vazduhoplovne smerove na Vojnoj akademiji i Vojnoj gimnaziji, želeo bih da uputim mladima poziv da dođu, da se odvaže, da konkurišu i da stanu u stroj najboljih, jer 101. prima samo najbolje i stvarno je čast biti ovde pilot u eskadrili i izvršavati zadatke sa ovim kolegama i ljudima ovde koji nam pomažu da realizujemo ovo letenje.